kutugaruzamu nakeceka cy'ikigambo cyito cy'irizoba ningashi engiri yitu yizoberi waragira hiramizo nsime imbabazi olyo neyetebekanisa kuzayo omuhereza warahanga yakira ha Reverend Kente kutuhereza ikigambo cya Mukama kandi kutugarizamu n'amasiko bantumwa amasiko kugarukweza kuomu ebyawe byona biragara konka yizire kutumuriza yizire kutugarizamu amasiko ahabo kubengireje n'unje munonga ko rukuba wicirize nabandi begesa hino ko rukura no guma no kwatwaho mwenengere n'unje waye hwira amasiko I am telling you muhereza warahanga natugarizamu amasiko kandi atwereka ngo na nyensi necho kurenga tsiri kubasika nechabasika Njiriza twachire Reverend na bwanyuma tutwara umushahara Reverend wakushemera. Niye nakira. Mukama sinje. Nyakira kare. Mukama hego kitenza. Amen. Yaufisha. Abo akunde yukutangaza. Amen. Mbwenu twaza kushafa. Katwanze twashafa. Mukama hanga tata ushuzu wona wikirisa bwashisha. Tumanya ngo nemba bazonka. Nizo zabusesa. Tarumana gona gakwasa kutwasebi. Ukurantwimuka twino mwistyo. Umusyo gwo kitensa gutha mwene ukizebera korerwa umwanya ogu ikizebera yo nibwo rwo myanya yona abantu bona bari mu misho gawo Mukama bariyo no bayayana no barundi izina ryawe Mukama ote ikiza akakurwa mu misho tabekwatire bakwata buku mukono go tumugufukuta ko munsi yona ntumanyera kimwe nguru umuntu wena ahari niwe kandi ukaturaganisa ngo ihema ryawe narishuma noje umunsi munoza kuturana abantu bawe ikizobe nitwe kandi otegeko muyigi radio TV Mukama ibarabwa Claire ibarabwa group yona erikoro mu radio ibarabwa administrator urukurebembera kandi yebare nabwe kanasa okutaho umutoma no kohereza no kutaho abahereza kuja kohereza ikiza tata bahurire bona bigure amatago munda bahure kitugamba nabo kandi Mukama bine wagamba yitotore Yesu Kristo mwana wetu Amina Mukama sirimwe asimo Yesu Amazina ngaho Kente Rosemary kandi nkora na Mbarara Regional Referral Hospital kandi ahandi associate Curate mbana All Saints Church. Okay. Amina. Amen. Nasima munonga arhanga abwisuberi kandi ukunkiza ngamba izina rye. Izina rye ni kigambo cyango munonga ndi munebera kore. Nekigambo cyango munonga nyenda kusimara hanga abwa administration ya TV West ukutaho program eki yokutangaza aho kuba abantu barahanga bariyo haraya baremerwa yara bariyo mbetana konka na wasa kutunga umugisha bahurira bwambere ncyakare bahurira ibyo bigambo base kubahwera no kubasa kubashemse kandi nyenda kusimana akidiko no kunkirisa Venerable Reverend Patrick atwire kana kunkiza nanye munyishe manya turi binjo mwene bende nkebyo agaranga yanyu goraho erizo nanye nisha nasimaranga munonga kire iyo bari umurimo gukorwa tugumanya kandi mukozere munonga kumangambire kandi ufose no manya ibintu mano cyo twonka muri kigambo cyarangana shingishaho nikingambira ngo ukwikiriza kwabukwikereza habuko harimo umugisha umukwikiriza bakwikiriza atunga umugisha kiriya tukabasa kutunga umugisha utikirize kandi ukwikiriza tukize tutakarebire nashizo tekiza kubaho ugira amasiko ugira amasiko gamo otini mawungiza kubaho ndire cyo cyubaho konga ko kubota kwikiriza tukubasa kugira amasiko tukumanya n'umwana wanganisa buri kintu no kibanganisa kandi okubanganisa n'ikintu kibi munongo mishogarahanga ahubwo cyatakwenda no kubanganisa kukubanganisa bankekingozi twe people tugambira okikingozi cya otero ko hurotine ho kamza kandi nabwe ikindi twino kumanya ngo urugendo rwito urwo munso turiyo tugenda kubukushesha tusima bukira tusima bukishesha tusima abo kuba tukumanya ibyo kumanya ibyo buhanga bwarahanga no bumanyi warahanga wowe wakubumanya kubukwira warawe mukakreya oshemere batere gati yabare ubushesha oyimuka tumukama yibare so ikigambo cyane ruga abahebrayo shura ya kana kandi nani tankana umushorongo bwo kubanza nani ndebarahanga ayishire rukundo yo kutangaza ariyo na yabisare nabara ihumbusaasi kuba mutakire yashasha
abo kana hajya Yesu Kristo akatujya tumushasha nanye shasha kandi kubaje nanye ngereki nanye nyesima umwen hati abisirayeli bataka banyukisa ubudongo ishagama yabo bataka mukama yayi mu mwigure yagira imbabazi yajya abana banje no kubihayo yabo heza musa yabebembera yabara by'imyakira kutukura ubwo yaza akora ibintu binji Misiri babiri banamisho gabo kireya no mukwazirwe no yemanya hisore yo n'inyuma no yemanya uko wakuzire atkuko no rero wari cyutko kamukama twashe ubundi iwokirka to no shanga mwuka bumbirungi byonga wagirwe konka banda itwarabire agumere munonga atwano yerebo reka urabaje twunkaranga oyo kutangaza mwena bisirayeli umwanya wo kukirebe cyo kubayambukire barebe cyabiri umnyanja barebana bahwerekera abamisiri bagumizamu bakobseri baharisi bwabanyusi bwamizi gakurwo muri kiri barebe cyo kutangaza bingi umwago kubyetegereza mbagoma byayeba abo kubundi n'ubundi kutukubahoje twebwa kiriya twebwa ujuta umuntu akujya umuntu asa kubura cyacuru ubwo abantu okwene barara kwe umuntu asa kubura fizi namwe n'ibiro n'ibya fizi kire umuntu rero batwara abana amashomera batwari yana baharara twasa kushoma ekigambo abisirayeli barayebwa bakora bitari byo ranga yaje tata no abantu bateshemeye kutahumbuka amabwanje mwene ekigambo nkaho akiri shoma eshura yakana umushoro ngo kubanza nahabwecho ngo kumpendagano yo kutaha umuburuhukiro bwekeriho katutine omuntu wena umurimwe katutine abo kwa chance kiro yo kutaha umuburuhukiro mbwene cyukubutaha munoti wa kutina katutine nambwene para kagamba jibintu byenka mukunda akabajya ati okugambara mukamane impranye no goba nentetema abo kwikigambo cyanga tukiza mukabona no yikirano yo tunyona cyeza hati ukahora uri wamana noti wakora notina notetemo to mukama mbwe nazagamba ki rero ranga yemera abantu yayigambira katutine omuntu wenda umurimwe atasha nko waremwa kubuhikaho uburuhukiro okumara imyaka yawe ryo mu TV ejo shemererwe no gamba no kushekana bo shemererwe ubona ko bukiko karemwa kutungo bukamo butaho irya kigambo ni uri kwebembera Ndyamusiimanta mwene do kandi amuheru niyo wazankaye umugihena oranguri cyakirye cyihano munonga aha kuba uzumanitwe tutagambirwa ebigambo birungi inkabo konka ekigambo ekibahurire tikirabagasire brizowa madam Claire no burga no boroga no gama twatkurire ababurize no babura umukanisa n'amakerezi yategejwire ekigambo cyo nkigambwa konka maze abantu shanga batakachura huga ora abantu nabagenda nabacwekerera tikirabagasire ahago kuba tikirashangire kwikirizo muri bo haleluya amen urekere mu buremeza hiburi abana bataka baza kutakabisha babahwera umwawe kwikiriza ngukongo wakoze reki arubo kwebuzo twongo wakoze reki ni mutina babura kutina mumanye ngwitwa bikirizi taha umuburuhukiro ubwo nico kuyagizire ati nico nagirire ekiniga nkarahira nti tibaritaha umuburuhukiro bwanje hanga yatama yareba abayisirayeli yafa yakinye hasa niwe iwo ryoko twurikize niwe ranga natama izoba nakutekatekaho arebo ryo mbuteka ari hano gendaje ashemererwa jata umwana wanje akiba yashemererwa arebo wabishisha ahora yashoberwa yarahira tubaratambuka amabwanje nobwe mirimo ye irabe yahweire okuruga ahakuhangwa kwensi ahakuba hari hahandi
aho yagambire aharyeciro camushanjati ruhanga akahumura emirimo ye yona ahakiro camushanju kandi hona omumwanya ogo yagira ati tibaritaha omuruhukiro bwanjye yatebekanisa yakora ibintu birungi amuheru yahanga no makangana ya cyaba kirungi amuheru yabanje umuntu yaba murungi munonga umwaya kumushemerererwamo yahinduka umuntu yamuronda yabura yahita Adamu orenkahe wakireba acyo shamushaje ahumwire akumanga ibintu byo nabirije yagenda kuyaza kuvugana Adamu yahangira ikigenderero yashanga atakiruho wakireba nahabwecho ngo kwaciruho bamwe abo kubutahamu kandi abagambirwe ira obutumwa burungi baremerwe kubutahamu ahabo butahurira nicyo ruhanga yaterirehe kindi kiro ekiyayesire erizoba mukama wita simu yore erizoba kigambo cyarhanga ni kigambo ngo mbwenu akiriho umwanya go kutahumbuka mabwarhanga mwene kugureguruho no gamba ki iwo turikize iwe orya TVsha iwe otahano zo mishogaranga buri izoba yagaka yayongeze mbabaza abanyingi yajya ngo reba yatahe ikindi curo ekiyayesire erizoba mwene nerizoba eriwo turikize okwikiriza Yesu Kristo akakubera umushoni abo ko haranga ko yari byashobera kimwe yayohereza umwana we yija umucyane cyo bwaranga umucyane cy'umuntu yija ruhanga ko umucyane cy'ubuntu yako munsomu yafa nitwe yatushomesa yatambira abantu yazora bafire yaho muri mpumi kiriya ine cyatarakozire emirimo yona yagikora abantu batangara nangwa amakabajya tumutakigambo banga bakigamba buko kikakibakirengere ekintu nikirenga babiri banamisho gabo yahagera ngo hakiriho n'ubwindo bwire obwari kutereza kwasa kutahumburukiro ngo mwene gizoba yaryeta erizo mwene erizo wargebiro kibanzo kwa mwenda necyo kutangaza ikibanzo kwa mwenda habwenki ryaberyo twatanduko kwezi nizo barungi munonga no kwezi kwa mukama witu no kwezi kwembabazi mwene erizo nakweta ngo ihotakikirizaga oyikirize erizo utahumburukiro erizo bakumirahurira karya mukama utagangaze mitima otakagangaza umutima gwawe wishemwe ryo otagangaza umutima ensi nimpangu nono shangoro mwibiro binji konkato rukubemanya eshaha to kujimanya edakika nangwana yutu tukujimanya na hato rukugamba nyowe ranga yaashara Mungu haza ndigiri izoba kiriya naguherwa kaga narani njenda atabantu mu nkwatereho nahatero rwana bashanga cyahwire mwene mureke twikirize ngo program ni yarhanga ito tukujimanya kandi we nagera ngo mbwene erizo twikirize irakarye rabase kutwera twase kutunga amagara gataho abo kubo munsi turya abagenyi ntutambura tuyombasi base ryo netambura stage yakanote kwa kurugamo yatekatekeho obo ina mani minje utagaine ngera maryo minji nyowe kubande abadofta yabaje konka kandi mazimano te ko inde pressure onega man ntaho mukono bachechebara kuko ine pressure no nje yabana mwe dero nyechera mukakenyenda kwegera ati konkana busha abo kushaha yikugenda tekwetaga pressure tekwetaga shwara tekwetaga kintu cyona no ngushikira haleluya aha kuba kurunogira ngo Yoshua akabaho buruhukiro ruhanga takugambira hakire kindi bwanyuma hati Yoshua bamujyana ni urahunguze abisirayeli ngo mweno nangwe ibirondo byo tutwiremo byo twendishoma yagenda yabaganisiza abantu bona buri muntu yatungo bungu erizo abantu bwe twantumarizo bunguzi bwa Israeli bona batungo bunguzi konka kono yango bunguzi bwa buri bw'amagara gataho ngo bakana batunge cyo kubatunge biro byona bakabena batungo buhumure batunga amagara gata konka byona bikabiri byo byo kusigara aha rero amagara kagari yo mwiguru nico yagarashya akagambire cyo baterana nahabwecho hakiriho sabato yo kumuriraho yo kumuriraho ebicirwe abantu baruhanga barhanga akiri yo bwire
ranga hajya katwe ka chance second chance tugikozese akiro ubwire bwo kubasa kutakira mukama rero akatwikiriza tukayikiriza twaba abana be twaza kuzoma Samuel kake ishura yo Samuel yo kubanza 15:14 Samuel yo kubanza 15:14 hasa na shiri mu kanse gende chuba chance cyo kubera Samuel 15:14 mpapura bishatwana no mukaga Samuel yo kubanza 15:14 ishuri 15 14 Samuel yo kubanza ishuri 15 ubwi 14 hanzira hati Samuel yamubuza ati bitshi okukujuga kwentama no kwente okundi kurra no kwenchi onu ati nezibihire omubamereki aha kuba abantu basasire entamanente ezikuciro burungi kuzitambira mukama ruhanga wawe ebitambo ebindi ebisigireho tubitwekerize kimwe yemera hokake ruhanga yaragira Samuel ati gendo gambire Saulo ngo agenda cyokeza abamereki abo kwaniyenda bamariro kimwe n'ibintu byabone byona atagira cyatsigara ahabwo nabaramya ruhanga ondisho kandi bandetera kugira ihari ruhanga tageragera nsubwa bwene ngendo bacwekeze baho kandi sejo nyenda ngo jungure hati Saulo yagenda yahurikiza ibigambo Samuel yamugambira yagenda agire korecho konkensi kane tutwara kere kanorebe cyakere cyo no fushikunyuga yoda atunga kandi cyakere cyo mwana mwena hati nicyo ndukwenda derensi yatutwara nsi yamutwara Saulo yayobwe cyaragiro cya mukama yamanya yamuhire ariyo mwana muto akamuheza ubugabe akategeka Isirayeli akarwa umunsi munju ya yobworo ekarwa munju tine kweri dera akategeka Isirayeli akabumugabe kyakireyo ivyo byamweba yayireba kwamani biriya byamweba hati yakoko umwago kucyokereza ibyo amuragiye gukora yahinduka obutakorra obwe no butahorra yanga kurekeraga yamuragira ya leta ebirungi hati ibintu byo bitwisire umutwa kuza kujuna kandi atundaje noye kankira muto akirimi ngobuto ubutakumaye bukutora ati kundaje no shi kambe nguza kabya kana umuntu kwihesente ata kambanze ndonde sente takumanya hizi uzakoma wacherewa ata wishikunda junwe atkandi kambire mweno rwekwaso obushubuzi bwanje nyunkane nshubura kandi yomushubuzi asa nkane nshubure mbasi kunabire bachirita nkembasi waje washate ntono gusota teji omuchebo gwake mtware byagunguza kagumone cyuka mbare kubitano tunagobere kuko mayaranga kamwana nyomesereza najat ebe binte byo kugura bitine rusiti no manyane birugahi okusiyona yanjiri kabemereza kajatu mwemerere bajango hazi wagwa hati ukando wagwa business yare ko karatera gwira bukaranga kagumza munanyoro yamsiyona ko nasi maranga mwene oguyayebwa yayebwe biranga yamugambire yayebwa haranga yamuhire yayebwa ogwebembezo byabata shemere kutunga akaba no yamuba yagamba busha cyajango ibintu yabireta kweza mukama mukane bindi babyitwara Samuel yangira Saurati borekire mukugambire cyo mukamarira ngambire amayaranga yise yagambire nawe onati gamba Samuel yagira ati no borabe wabire no yegaya ngoro muto toratorinwe kubo mutegeki wenganda za Israel toratorinwe shi nubwo bino yegaya ngutora kubasa tobikozere togira umukato zira abana togizireka togisura umushije toyombekere kanasa toyombekere tokoze ibintu bikuru munso nubwo bino yegaya nkaranga yakozesa ranga yakozesa je munonga wakora imirimo mirongi umanye ko mukamano we yakushireho amajuta kubo mugabe wa Israel nuko tarondisho wa mutorine mbwenu kwatumire nagira ati genda ocwekereze kimwe abasisi abamereki urwane nabo okusya obu orabamareho nenki
nenki ekikubuzibire korobera iraka rya mukama neze ekikuzibire korobera iraka rya mukama ekyo cyo kiburemezo burho obukora abahereza n'abakoraje ukarana agenda mu misho nagenda mu misho naba nahereza jo misho garanga iranga shemererwa nambe no bishop yitoranga mukore bikuru yamwongerayo namwongera habwe bikorwa byariyo nakora usimbe mizaka nsati nyende kanse tunge kiriya nyenda abahereza babe bati okushita notekatekera abantu barahanga Sahuro ibyo kumtekatekera abantu baranga yabireka uyirukanga n'ibintu byensi ranga yajata mbweno nasharamu gumza neze tukuzibire korobera iraka rya mukama okagwa ahaminyago nenda ukakora ebirkwangwa mukama ukakora ebirkonugwa ranga kwetoranire akwindurire kurire akwire umurumo gw'amani akutiraho mama yabakwandije mirumo yamawe Sawuro yagira Samwirati okoroba ko nyorobire mukama naza eyi mukama ntumire na leta agaji omugabe w'abamereki kandi natwecereza kimwe abamereki konka abantu batwire eminyago y'entamanente ebirukuciro burungi omubire biri omubyo kucwecerezwa abantu amaraka g'abantu ngasisira abantu kujuno kwabo akugamba twahete mazoto nyuma nabo mwahuri hino mukaso wanje saka yabwino wanofaki ate itayi wayetamwe yachi ngwegende tayi ngo yagisire kunkani njango hati naja tumweza pere cyane naroda nicyo abantu kabina maraka abantu kana bakugambira kireba kakugwisa ukashanga pe wagera hasi kuyangambe na myantu no gwinde cyati itegereza nkamangu tende cyayitegereze gumzamu Samweli yamugaruka mwati nogira ngo mukama nashemererwa ebitambo byo kosya n'ebindi bitambo nkoku ashemererwa okoroberira karye nogera ngo ranga nakunde ibitambo ebitukeza y'uburizo mbo cyaranga nabyetenga buranga tayine buri kintu cyona kandi ni kugira natushomera arukikuma mkaga buranga ine buri kintu cyona nabwo iki biho kumubikira ngo no muretera no bana obiha uranga webintu byona bini konka wona iki yakugambira abantu cyo wakora yoroberira akarya mukama ukora icyo kanga kugambira aso rero utagasirwa yamogera ati hiroko ebagambe ngo kore iwurese ngo rete bitambo misho garanga noha Samweli haza hataka kurugireho Samweli yamugaruka mwati noja ngo mukama anashimererwa haza yagumiza mahife manya okoroba kukire kitambo nokura kukire bishaju byempaya netambo konko bugomi ninko burogo shoma obugome nenkaki ninko burogo ninko burogo kumena mukaga ogwa kabiri yamweta yamubuza ati ekindi kukuhuriraho nenki nyoreka okuwatwarize ebyo bubicu bwawe aha kuba tokishemerera kuba mu bicu wanje haleluya mbweni itwaye omunsi omuturi y'ababiki b'ikigambo cya mukama turi babiki aburanga kushemererwa ninga batakushemererwa ababikirege ikigambo cye abashize namaye abakubike namazeje ninga abakozitasana mbwene mu bicogo umugiga yamubikise ibintu bye kuyaje kura yahore bari bagamba yashanga bishobire yamweta tisha utungambire eba kugambaho ubiki bwawe burije omubici yayebuza ati njirenta ahabwo kuba mukama wanje yaza kumbinga omubiki ekintu cyo kirayatubeho twagumiza muntu bige ku bintu byaranga ubona ko ndwija kwika ntutaka kandi ububiki bwabiri bobo katwabikire kube namaza mukama mbwene hatu tukoreki tutandike kutaka kandi uburanga yatuhindwire akatuhindura ababiki be namaze turihimba ababiki be namaza mukama tushimeye kuba tugambira abantu baranga ibikiri tushimeye kuba tugambira abantu baranga bakwetenga kurira tushimeye kubagambira ibyo butungi byonka ebitine muhoho abo ko ibyensi turabisigaho byona biryabe bindi ubona ko burya ko mundo tutarikumanya burashanga radio west bagetera undi cy'umuntu otaryogo watandikire mbene ko bituyente basa kubisigaho kwenda kubika enama yaranga iri kuguma ibiro byona enama yaranga negumaho
yowo gibikire none mongo bikire ekiruguma kandi cyo rutunga ibiro byona obuhunguzi n'obuhunguzi bwarahanga turyabutunga nsashoma abakorinso bakubanza ishora ya kana ubanza ngo kabiri turukutukubike ture yantubikaje n'amazana kama rero tuteze timanishaza bokiri kinubwire abakorinso bakubanza ishora ya 10 na ishora ya kana ishura ya kana ukubaza ngo kabiri byonka abakorinso bo kubanza ishura ya kana ogwa kabiri ubwo kubanza ngo kabiri okundi ko muntu wena ashemeriye kutekatekaho kuturi abahereza ba Kristo n'ababici bene amazaruhanga haleluya yitwa abantu baranga bikirize imwe bakunzire mukama mukamwehereza oguntu gomurundi ogukwetekateka ukamanya ngo iwe uri mbici wa Kristo habwe namaze kandi buzima ecetengwa ahababici no kubabesugwa mwene kirkwetengwa ahababici no kuba mwesugwa wabo utari mwesugwa munsomo no buremeza abo kubana bukora nabo no batina ishamukiriye no kugira usijoti ya mawo tunishanga yahiremo mbwena tusiha kubabesugwa ekigambo cyo bwesugwa n'ikintu cyango bantu baragamwa bahurige abo ko kango gambero kace hamagara ganje timayanda kunkaza gamba kace ja nyowe ngashwerwa ndumuto mukace nkano mutawo kwankashoma naguru kumishoma nacho ngudede nashwerwa kuna shwerwe nashango mbishija no buremezi kunka na tinkanda kuchimanya of course tahangana we yankozisi hatko nashwirwe yagava nakora hari nagenda nagaruka kunga ko yabambe senta tugenda kuri bitete ogure n'abana bintu muri game mwena kwesenta twari ngoko umuntu wahara kora nyuko yabarugaho uje nahari musaka wanje turunza ngashashura mbandika nyomuhomuza my husband akabaka ngumeta mu aza niyo focus go gatendo focus mwana kere not you are not nsaininga mumuza nagurita karya nashashura hasigara yezi ninga nashashura zahoye bwabo yo sento ubwo ubundi bwo kujotoka ukaheza dena jija njaka tuzikurambura atkurambura kibakabaje ngingana gati twete nikati antije ntare haza hari ngorje ntere atente ntutuguzire atisho sinto zihiri ntiziya shizo wapire ntingize ntanajya ntete nagura ndenda gano njije haza ujatashaka mumza franka nagura mbona ureba yajya mwatakaje urayahindura mukace wareba umubiki murungi imwe bakazi mwe nimwe ndwenda gambira abahero mubikireke abashija abantu abo kako kubana umubikiraje naho urayi no gwese gwa bwinje munonga kandi kambwambira ubwinye ndafucenderaje ukucyabiri koko mubikiraje amagara gigona gaba akari musirikare manye musirikare no musirikare ahakuza nashwera ongakaga tinkuwasa akaja tinkuwasa mebuza ngo akamuruga ngo munyarwanda kazi bakabanye munyarwanda kazi uko witu naringe nawe tenga kamaruga konka nkanta murugire konka ibirunje byo kubana umugorera nashyara munahora yajya atona shinkogo namureka nimba ninkiza wakirewe bikamarwe nawe namubikira kandi nkamubikira I want to tell you that truth nisha nashubura namubikira akajya kurugukombeka yombeka ningura maintenance ngomgana namubikira konkanya unkaba nintekateka nyotinda abimanyire tinkamanya I can tell you tinda abimanyire konkaba kaba bityo amuherwa byona atwaje kirumbiro byo kufamanya yaza kufata manya byanaga banya uzari hataje hatega somukazo wanje hataje umukazo wanje aho ko ibintu yokabyegera ibintu byona hate ninyembi mwene wo mukazi wuhurire uri kugenda ukakwata sente ukazishereka izindi ukazitoza handi ukaza kugura banje wanyu banyanyo ko nabyo bakabikwaka mama nyanyo ko no munywano washo otitayo mwana wo bakamukora yitama konka hate ibintu byona ninyembi mbashiko naye ninyubane nchike nyuma hate ngani nza kusigirwa ki hati ibintu byana ninye ndikubitegeka buri kintu cyo necyanjye haleluya mwene mushwerwe je bakazi mwe niye nakugumana imbagambira mubike nama y'amakaganya ubika kasente keka yawe ubike buri kintu cyo nakeka yawe abo kwane byawe ubwo shurusu bunambinira bakazi bahiro ngumuri kikushirika bashije abana aho kwane byawe none ukore byawe kandi biri kugasira nyezi kere amazima waba no ushereka bangata kashemerwa niwe
abo kwana uba wawo mushuma nangwa hake mga yati abantu yatanga no kungambira ngamazuma ijyanyo ko ngenda ugera biyo akashenye atari yo nangambira byo wita ati yatanga kungambira byo wita twagenda urugendo rwitu urugendo rwanywe rw'amahe turwaba rw'amahe tukagenda cyo kusiyo umushende kize akataha kananya kansigaho okusiyo kundanye gende nanye ngamushangayo mwene ureba ngo twino kubabesugwa twino gukora ibintu byaranga no gwesugwa twino kumanya ngo ranga natureba kandi wareba umuntu umutima areba n'ibitekerezo byawe cyo maririre kora areba ryo kushenyagura abantu areba indushuro gwinaze kandi kwakora atabyine imigisha tandika ori ibintu nibisha rero abantu batanawe kunkashuwe tariho kindi oranga nabasimire ranga yeza kusima tine kinde cyakwasa korwa kureka izina rye nirihimbiswa mukama witasima asime mnonga utwara umushara turukwendera mukamaranga tata ushoza ubona koko watwegambira kukayongeraho irindi izoba wajote erizoba mwene erizoba mukama ndushabira kimwe n'imbabazi zawe nyingi nguzishume ahari buri umuntu wena utarije mukama mugirire je umuhereza izina ryawe agumara gambe arishurire nko kubakujurira mu Yesu Kristo mwana gwenta makuyankwasireho nakira ndushabango kirire ukize buri umuntu wena abantu bawo mukama bahabire umuzugustano umusugu takuyenda ngo abantu bakire nandatunga bo kwerekerera nabo gonka mukamarango imbabazi watugire imbazo hateze umwana wa Yesu Kristo mwana gwentama ngo atfera musharaba asarigizo kuyafire kuja yaje ati cyawa basisi igizoba kikahwa mwene ikiriza tata nyamahanga shaka mayo yasese Rwampara yakoresha kutangaza mu mituma y'abantu bawe erizobe kigambe kiragamba buri mwanya gono muno gambirwamo mukama cyose komore mituma y'abantu bawe baragahano bakumanyana bakushurira bashemererwe mukama reka be kushemererwa turabeje umunsi wo mutushemererwa rero tuje wawo umuyigo tushemererwe izina ryawe rutinda kandi jimsuwe tukusima twebaza ibo Yesu Kristo umwana witu amina yabare mnonga Reverend Kanshwari twasime imbabazi ahabyo ryo nareba program Ndyamusiimanta kandi of course cweke cyakingire cyayibembra Reverend Kente ahabwe ibigambo birungi twatakwenda ngo no kwendera hendere kuko of course akire tukatwikiriza we'll get another time tumwete agarika hatubuje shwari twebumcha program Ndyamusiimanta kandi noza kutwikiza tumireho cyine Claire mpaka 5 kuturahumreho netugaruka necweka cyo bujuriza. Haleluya.